Karbi lamen amai ningka nesek amai pi nithom kechok radamai pi padupon. Kardom pini pramda bertalang peneli sami promlati mungpi non bertang tan pen arjupanik tha. Ar koi ni phai ingkora ke thamarni bornir jalong ingdeng ingkora sirkep Karbi lamen amai ningka nesek amai pi ke padupon jialong kihuchi radamai pi padupon. KLA ningka nesek amai pi nithom kechok ke Karlitang sardoka oren ki ingti aranesi peman pon. Alangli Karlitang alamota radang no khoyasing inti ahin pen radang no jaiponsi KLA abidisar barim inti ahin pen ingpupon. Porphai sirke bramini thongke balom puthot hir bangamaita padupon. Labang somailong amithang kabochi pen hirjera kitab kipaklanga bangphu bangphiatumsi hirjir hirpon. Arnitiri apor jutang chujeng tangda raphi radamai pi padupon. Jutang chujeng along Karbi along kheye sodo anatumta mithang jutang pen chitong dun. Labang so mai kele tiripi amai phu hidhina rongpia hin pensi chepahin pupon. Lapen kachitong aluhia tumaphan kele tiripia kongchun bang liradhar terona hin pensi pachini pon. Labang so amai long Karbi Autonomous Council akihai CM Tuliram Rohangsi aluhi sarpo aman pen nang chitong dun. Lapen chopha pangjang aman pen MP akihai Horen Singh B lapen KCS akongchun bang rongpia tum chitong dun. Labang so amai long puthot manpeng aluhi aman pen EM Amor Tiso EM Jagat Singh Ingti EM Madhuria Phukan EM Mongol Singh Timo EM Rup Singh Kramsa EM Akihai Prodip Rongpi EM Lun Singh Teron EM Raju Tiso EM Sangpi Kache Rongpi MSc Povitra Rongpi MSc Richard Tokbi MSc Dor Singh Ronghang MSc Ram Singh Timong MSc D Uping Maslai MSc Sangpi Sima Ronghang Pi MSc Ajit Kumar De PDili Maipu KLN LF UPDS Ahin Pen Khangjang Terang Amerika Pen Nongnam Kelong Abangphu Sikari Tiso Atumta Chitongdun Manpeng Alhia Manpen KSA Inglong Phopen David Phangcho KSA Maipu Samson Deron KSA Maipu Jameson Timong Rangsingja Asonga Maipi Sangpi Kasang Bepi KNCA Pen Sangpi Kajek Tok Bepi Lapen Akaprek Kithi Kidinga Tumta Chitong Nunsi Mai RDP Dun Dalam teknologi numen kamakha lo sonsian lira chap di ma sita surjorong phangle biun get kulong te tulira rohan da biun bek di kusi nang eta man amja kan pil don maleta Karbi Autonomous Council ba kia ho logote Karbi Anglongor jiglagor লিখিকা আছে 10 খন যদি কিতাপ লিখে আৰু আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টাৰ বিলাকৰ যেটো আপোনালোকৰ ৰিকগনাইজ ৰিপৰ্টাৰ বিলাকৰ কাৰণে Karbi Autonomous Council পৰা আপোনালোকক লাইফ ইন্সুৰেন্সটো যে দিয়া হ'ব লাইফ ইন্সুৰেন্সৰ পুঁজিটো আমি Karbi Autonomous Council পৰা পাম এইটো মই আজি ঘোষণা কৰিছো এবাৰ Karbi Autonomous Council পুঁজি আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম Karbi Anglongৰ বাহিন্দা প্ৰেছ মিডিয়া সকল লগতে লিখক লিখিকাসকল 10খন কিতাপ যদি লিখে তেওঁলোকৰ কাৰণে লাইফ ইন্সুৰেন্স কৰে নে মই Karbi Autonomous Council পৰা গ্ৰহণ কৰিম আৰু নিজৰ মাতৃভাষা যেটো আগুৱাই নিয়া স্বাৰ্থত বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা স্বাৰ্থত আমি যিমান পাৰোঁ টিম Karbi Anglong আমাৰ সংসদ ডাঙৰীয়া কৈছে ইট শিডিউলৰ Karbi লেংগুৱেজ যেটো বড়োবিলাকৰ যেটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আমাৰ Karbi Autonomous Council পৰা প্ৰেছাৰ দিছোঁ টাইম এণ্ড এগেইনষ্ট মিনিষ্ট্ৰী আমি কৈছোঁ যাতে ইট শিডিউলৰ ভৰাই দিব লাগে বুলি আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ Labang somai long jasamet ke Karbi akhi ansu se kapangtangji lamet lamchong kapangcho kapachanji lapen kapachithanji aphansi kachitong aluhia tumpen lamthi jaipon aluhi sarpua ke hai CM Tulira nohang ahin pen kutihini atangka pen keli asahem kimpon po lasonsi muning kele ningkane segamai pi aphanta lak flikep an Karbi Autonomous Council ahin pen pipon poputa radang no pachini pon Lasonsi Karbi Autonomous Council ahin pen recognize apherang ki atumaphan life insurance ki piponji aphan non kewangji Karbi Autonomous Council kachingwai session along chiparai pon poputa radang no lamthi jaitekang la anchot kali KCS atumaphan ta phan pipon bomlo sita ansuse kipame pon bom chi aphan bor ipon poputa pachini pon labang somai long Karbi Anglong pen Kachimarkot wrestling along nongnam kachithang klong abangphu akihai Elvin Dera phanta alui sarpo Tuliram rohang ahin pen archopon
Hanjang lang sopen Jameson Teron pen Trisonic thi Karbi Daily News. Thangthangni phai phli lapen pho Karlitang Nirmol Nunisa lapen Jugendra Narayan Chikimo amen pen Ingdeng Krepli all district sepak takraw achipate pon ikpo. Labangso kachipate Guwahati Indoor Stadium alongsi Petobonji. Labangso kachipate Kipadoponji aphan Assam Sepak Takraw Association atum Saiklem bom tanglo. Dun maipu Bisnuram Nunisa pen Kapangdak ponki Bangso kachipate Pinso Arlo Police atum pen Chenglok District Repo atum Chepatiji. Lapen arkoi Inkoira Narkeb arnian kachipate amen kachithaponji puta Pangdak. Kachipate kiduna bangfu aphan COVID-19 asat kelang dovekji. Anso kajini je aphan maipu Bhaskar Gogoi Sirke Pli Kethom Po Phaivi Isi Pli Trok Kethom Hini Kongchunbang Bisnuram Nunisa Sirke Pli Kethom Po Isi Trok Isi Kethom along Pahomri Jiaphanta Pangdakpon. News Text Report Karbi Daily News. Pinya birda bangkela pon sikang ton berniklo dome thakme kurang thu.